adenti ne bube eso amanfo odwomu a ekro no na Wiafe Akenten otoso miensa na yire otoso mienu na dwaade na ebesen ketenedi akire no na amanfo ete wanam no kete na etwa guo no ayire otoso mienu na dwaade na ese no kete na didi akire no mo piao Adoma mesra mo ni die no makasa kakra nana no machi ame mubetie nato nana fenso hema eni nananom ofenso atena konya nananom nana ejoso hema eni nananom ahemafo yo nananom machi ame madarma mesra mo ni die na manya amane abosu sabia ku sabia braw samunu abusuan wa ha na eya yewura ya de nyina nana fenso hene nana Wiafe Akenten bema twetwen bo afọ ya twa ne kokon kontemra tema kwadufo didi anopadi die nana Wiafe Akenten bema na ana sabre wafane tumatiti win santi eya ni dabichi Adoma chirekua bretio ne ekwo simpia sai ahwene aba opesemu ni ahwene asini ani mudro ti sesum nana no madam ebra brichie kese ebo ye no eya nana Wiafe Akenten nana fenso hene bema na the dabichi Adoma chirekua sabiaku amamrani amane akwanso e wo se obeyi niwura edwaye na ansa na no metoa mama ne boso no nana no machi ame mekuta broni sa penti amede so nana no mani die no manya amane ebosu madam nana no machi ame eni die kwan so medama se sabia ku sabia braw wa wi na ti anadwobo akasa ansana asiben su bebodono amna beti hwan na free bi ne wasa na sentutu mesi obefro botan so a na de kofri san for tanachi nana Wiafe Akenten bema twen bo afọ ya twen ne kokon ne dabichi oba Adoma chirekua ofimba ofinisie asamankama de shiprakon sabiaku daitini asamankama ahweniaba daitini asamankama de shiprakon opesemu ni ahweni asini ani mudro ti sesum chechen be mu awutubutu awose akrabo ene maame Oheheyere Adoma chirekua ono de wose watwa ne board ya tuni ba haguso oni anu no aka sembia nana no machi ame sabia ku sabia braw enne anyumrei eya Oheheyere Adoma chirekua opesemu ni ahweni asini ba osisi ade ni wura ebetum pama anyumrei dia sabia ku wani ne tiatia sefo asasi sui enyujo na se akra obewura ni piemu a odware ansa enye nne ani kunda for da sibra samanhia okum kom ya funu wia nana Wiafe Akenten bema ne konsia do yi o hwemane kosemande ya the santi Oheheyere Adoma chirekua se kakape bia kani pompom
ne du siniabu na osoafo ne wan sabiaku na Wiafe Akenten bema awanya ne ba bia okri sedi osini ne dabichi Oheheyere Adoma cheku atie no osi onu di oni hwe no aka na mo mi rei wodu kwanta no agumabo for say ahaban de enframa de be ko ne santi osi onim say nira eye nana Wiafe Akenten wokodwade a enam say woye omaye prekupenti okita na sesega asesega oyile trase ebra odware ne senti Oheheyere Adoma chekua asama koma de ti ahweni ase opesemu ni wase niwra nana fensoyine na kwani a wodi sire gaye amna dware ni owia ne nsan nana no madam sabiaku sabia brao afei na osansio edi esi nikundefo adwaye maami Adoma chekua se wasani niwransio na ni senti bokiti yehumienu sabiaku sabia brao wasani rana na fensoyine na Wiafe Akenten bema wasani sionyunu asani siohye na redwaye no tra na sesega so a wono awafra ansa na wode adware nana no madaruma wasansio asiniwra adwaye wiei sabiaku sabia brao wayaman ne prekope ne naseni ahenema efri na huni die obepre ne mo reso ansa na obedware wadware ne senti Oheheyere Adoma chekua opesemu ni se wabonadwe a ode maniwra nana fensoyine nana Wiafe Akenten na ode bi asiesie ne boreso friso sha ahenema nananom Oheheyere Adoma chekua owia na ensan osan gina ha osi enene mafo ne yesehio ye nananom empanifo ene maame no ade a omde siesie omo ho emo tie pa ne ankatwade ene ne mafo yesehio nana Wiafe Akenten woye titini ne senti ne dabichi eye Oheheyere Adoma chekua se wabona ankatwade ya wakudio baako niwra onye onfa bi siesie ne ho ansana wadware Oheheyere si owia na nsan wasa gina nana no anim sabiaku sabia brao ohene obekọ baabi so ansana wabedware ne santi enam sa amamra ni amane ye toto na senti Oheheyere Adoma chekua asi onim se nana Wiafe Akenten titini okọ baabi so obere pataso ayi brodia ne santi on pese niwra asamankro obi nko obi dem asamankro obi mo obi plum enti wabo eye ni brodia ya wakudio baako osan kitani tissues a ode ma niwra sabiaku nana no machiame esi nana hema so nana no hema so na tu abusia yamfama yewra na ode bi akoba bi so nana no Oheheyere Adoma chekua si owia na ensan woni sa samankro yakona ankrakra asamankro oma wo kwa obehia omo no oma na usane abehia omo asamankro obi nko obi dem ne santi ansana na nabedwan no obesiri danta fresa Ohene kokko fefa danta ne santi seniwra ebesiri danta dia wakitali kisop poma mako adionum yenu Oheheyere Adoma chekua se miwra wonye na ya odi bi asi ne danta nana josohima ohima wofe maami no madaruma ohima Oheheyere Adoma chekua se woni se nana no mayefo ne ahimafo eni se de di ratie ahuni die nana Wiafe Akenten wo fa de kwa ne senti ansana obedwan no wasini danta wi a obetwitwi ne se
Oyatitini, Nesenti, Esianana, Educhiri si odiba Honanum, Yawakudio Bako, Ayani Brodia, Sabiaku, the body tray, Eledi anyway, Ayani Sokodia, Chiapia, and a Twasi. Dear, why are we so no madam? Aya mouthwash, toothbrush, any toothpaste, Sabiaku, Sasi Swasetina, Sasamadu, my dear. Yura, Nana Wiafe Akenten, Sabiaku, Wakotuna nanom, Ufona nanom, Abrioni Kabia nanom. As soon as we did kind one, Seado, Na Sabiaku Sabia Brow, Swatinasi, near Bemana Quaba, what do you have an anomasunafo? Oh, you are not sign. Sir, Ochichili Sivia, Ave no Begari. The Santi Adoma Chokia. Okitani sapa wiye ni to bete edaso sabia ku sabia brawo nana Wiafe Akenten waya titini no santi okita ne samna no eya ahodo okita ne dato eya ne kamfa le folder water wom yana no tete Amamra Kwanso, Sabia ku Sabia Brow, Alota Samana, Ayasana, Nanano Tetifo, Anana Gadier. Why you are to much require say? When you send you run another Wiafe Akenten. Why at Titini? 80 Samane, and now Saman Crow, will be Kobi Damuti, work it an outdoor, a professor difference, and Fantifosi Asoto, 1 year. Emubia Opedia. Wangin fan shani sapu na OFFINSOMANHENE. Oriana san wasan gina hawo. Osi seniwura edware wia. Nana Wiafe Akenten be pepa ne ho. Ne santi okita ne towels. Aya towel. Ya wakudio mako mi ansemu a. Wasi Nana Wiafe Akenten miwura. Wokum kom ya funura. Bema na jitausi na udware wia odi bia pepa ho na nanu machia me sabia ku sabia brawo mi wia na san me san mi gina ho wo dware wia afei na okosra ebra brichie abo OFFINSOMANHENE sabia ku wo hene yire Adoma Chirekuya, Opesemuni, Arminia Sini, and Mudroti Sesum, Cheche Bemua Utubuti outside Wakrabo, Sabiaku, Osiokitan Kutu, Ayani deodorants, the powder, a hodwa, a shisha, wine is yes, and what the Bashan and him, wine a fay Akahon, Aya Adusham, a hodwa woodwayna, wine a Adoma Chirekuya. O see what they brand new rap. Nana Fensoine, Nana Wiafe Akenten. No Jaria, when you be a CSC. Nasa Nana Costravia, Sabia ku Sabia Brow, Ave no CSC. The Santi, Winery, Adoma Chirekuya say, Okita, Aya ne boxer shorts, Aya ne singlet, Sabia ku Sabia Brow. Nana nom na mo ase aka ho oyini Adoma Chirekuya say niwura Nana Wiafe Akenten wasra wi a wodi niema be siesie ne ho na sabiaku owia ebia na okotena patom ama nana no masona abusua edi kan wonse do abachia Nana Wiafe Akenten amna kwaba oyini ko patom dia obefa ne ntoma Ayo bonu esadua so epo ayo ohenan ne maka ho Nana aboture ka ho ni koma de ne peti aka ho ne double wanye tenasia odi double begun kom ne santi wanye yire Adoma Chirekuya se wokita ne double eda so bow wanye nyi no frane to wi a wodi agun kom ansa na akotena patom ama Nana no masona abusia di kan e won se do abemo ohena kwaba Sabia ku sabia brawo Nana no madam
Oheheyere Adoma Twi Asante when he said na nwumre nananom asuna de hia etia yikata so ene nananom ayimafo ne nananom atrankonya ade ni ra ebeto mpaso sabiaku osi okitani kete okitani kasa okitani sumye sabiaku Oheheyere Adoma Twi Asante when he said sumye madwene ni ra na Wiafe Akenten NYANSAPO one vanity to sumye iso na ya wa beso na yepa wasi obi ba no ama no wo ma no so o man ni de twemu brabo no anya je obewe ne mo eye no bi no se da chambrabo di obeka se da chambrabo bi aka twa ne se oti kokko so a champe mi ne nana akwasi adwuma prepe bo so ambutu akodo mesi o hia mi manhia ye nana no wade bi bojade ni di ba ko ye friend ketenku na Asante di pa ye friend deche nana no de nam gum eti bojade a wisie fa ho no na enama ewo dechem na etoto ti wudo satu dechem na oyi mu brabo a wanya ja abawe ne mo no yo beka jo se dan chambrabo bia ka ja se si o hia mi manhia nana no madam sabia ko wi ane sai osi nana nom eba beboa abatena si atempete kwa na nsa awi ani kundefo a wafa abejafo nyankoda the seti wokita ne brochesa wokita Kaiser Imperial Snap ayo bronisa enkoto adumienu owi ane sai yana nano ensa fufuo abemusi suina nana no madam nana no munyi na bo fasi makoni achi na samoto monsa ebra ya num gade abuamu nana no mu dibi aguya from pan mu sabia ku sabia braw osi Oheheyere Adoma Twi Asante on person nana no bebre na wate pete kwa woni eme ho eti auto Ghana must go kese ba ko on person ohima bebre kwa Ghana must go ni say ba ko nan na mi am we ni ma mi gina ni mu ya me ka ba ko no me amasa ko bachi Ghana must go aye ma ko nan my grace nana no madam sabiaku yanye yanya ba bia de ni man agu na mrepam ye de asiesie ye wura ho nana no madam aniema ewa hai enyina Oheheyere Adoma Twi opesemu ni ana wa ha se odi ba ba yi ni kunde for da sebra samahia okunkom ya funura nana Wiafe Akenten odi ba yi na dwaye nana no machia me meni se mosum na mama na to nana no meni se maji that's your song Fraser Santini ocho na de na so a ana ojo so that's your song yeso ade obati anu that's yeso we that's your song yeah